seng FKGGP mata kasi khat atrik jong nai tung arjar ar kal ai khublei ya kinong ket kaum ke barem jong ka seng kentup yo ba Wilbert Rani upala song that no na ka seng bat ban pen smai ru ya ki nong ket kaum ke batmai nam ta ka samoi tri kaum ke batmai ya ke jelang la plong hapo so sam auditorium hapo state central library ka ba dan nang kinong ket kaum bat kiniram ke barem jong ka seng FKGGP kentup yo ba sanbor sulai uba titos khan bat ki wede kiniram ke balong mata kinong mikmat pai ba habakran hakali ka jelang uba sanbor sulai ulia thu ya kapor bolo dan po ka KSU ka sem syak nas ma yo pundai pakumno pat ularung syak seng FKGGP ba ulia thu ba ka ki por ki balong kinong yalam na ki bandrung siki kam seng bhang bat kham tap me ki bakit kam ki tang ki riu satar bat ki bri ki bon na kilong ying long sam ki batuk susu ubasan bor sulai hakan ke jengkren ke jengu ulah ther teng ya ke jeng mi jeng ki hespa ki bon na keleng ki jaka manwan penbi ya ki pai ba akswa ke election da ka ba penekam baklai ke kentien caj penriu ulah ongru ba amle ben ala setia ya ki hespa ba ke nyami madan ba ya khon ke election ma ki sukran i caj penriu tang ke por election kat man terhadap election pat ki dino ya ke caj penriu ulah kran ru halor ke jeng mi jeng u ba ya khon ke election na por laban baru ulah ong malada omdan mau kalaban la de banyo ni mikmat da bom de setia ukasi tani unum mikmat dau barjela ini ginukit kami haba bikot ceje alang giban sim na kam de giru satam bat gibuan na gayung baduk giban nut ban sim ya ngakat ma 1979 na porba la kot ke riu ban ya don la jong tu unit la form ndong ban ya don kendiat India, ibu awan agak jalan banyak, sengit ya, Yesus lagi sebenarnya. Dongkat. Teh hadin belaya, ya kendu iba apa pasang hai yang mama masyak rakungor, mulai nungkuar itu mui ofis, nagalian jogi, pasang kia aja di ofis bagi siasong, jamnya jemput kam. Teh hadin bagi kiawan berpeluang ya ka FGP hadir mengahabat mi non KSU hadir mengasung ha te ngarung ayo nggan ka farewell ngkan ma hakapor ka ba laya lumbiang jong ba saun ba paun ba mesyak bobun di perlok bo bani po me ka rajaban circle hang turun dong ban sim presiden jong rajaban circle ngan banun ngabiang hing absim ni kadang-kadang ke spirit kumpul keren gini kino yalam lagi sengi baper cuma gajah pendriu what perlu kamu bakala ini kekentian gajah pendriu lalu yang gajah pendriu kumpul keren kino yalam ni dengan lu bensin buat siar piru yang keruat ni badan mun mau baper dia ngasuh nong ba ngasuh ai kublai ya kiri seng ke begitu, bat ngiyeng mentah, dengan platform ke bah seng malam. Dia ngaken mah ngayu farewell apa mulai nungkuar hadirin bakalawan kejingkot berjale MDC no, sedang kan kedai sepak kendai pesau, tu kendai mulai ngabar zain no, kiai ke farewell, ya nggak? Dia itai di ba ngiyapan biang ladang don hang ladang don hang kan mau kagentian jadi riu what misuse ya dagi neki hespa bukan bantiet ya kapot juta Malaysia bantiet ya ki businessman ya ki ruspa jiet ya ki balaban trade ki bayi ki saja beriu dengan sim ban cukup kambak laga aku puas haransan election orang parti bayi jadi riu lo ndala jopat ndagi dia jadi riu lagi Kumnes suya di end of the day mau bareng ya kendo final baru CRP. Dia kade hakti jong pi lempa jong pi nang ne ra ko bor ban soal. Syukur kali kasih jadi ada di nang ne be era hespa. Kapan kayo rupa na changes kawan lihat tipu tua boy gaya coklot.
lada pimpat kala berpercaya di papa kamu belum penting rupi papa apa yang lebih papa mending cuma yang kan sekret yang itu untuk semua kena election kita sepakat saya sudah belum penting rupi jika utraisenong tu yang dia kasnam dia play dari kepan ke properti begitu ni jindon jing ke begitu mendai begitu tang apa setiap lajong karisuar lajong ladon sadu cukup foreign country tu dia hal ni kalau bah aku coalition bat kiwan bat BJP di suruh jingruai di babang kiwan bat teh ke bisa kiwan ai ke piknik kiwan ai ke DJ kalau pingop dia kata kaja dulu ujungi ingin hapan fees yang kami ke sorkar ke belakang di ba emang litan gitu kami kejadian ke sorkar ke kuat ke ban ya terakhir mati tapi ni di kiai ba ngam sim yang kapur tengah ni ngayeng bati walang ara long politician ru ndrei ke bersim yang ngam juklet di jadun riu ban hanya tu ya pi tembok publik pun khai na laban plenty hi ladam dai badon basung buar halaban kan mau ke transi kaba kibihar kila benen klaim bisa ngalapan belim yang nungsyun juga jadi riu cumi kepala file case ya ke discouncil ngijok mengitung bok file case ke discouncil lembaga tera NTYU with the vision ban abolition of power and function juga diskonsil nabo ke municipal area ban pelong ke regular election municipal na logo election municipal kamot 80% kide ki non tribal ki ban longwat member ki file ki sa Supreme Court ba ki board juga diskonsil ki dorbar sunong ki second sing sama hakim dot board apa municipal area utaw don other than the President of the NTYU Bangalasyo de po siapa dia nakadaw nga surat ladang nancu ubah sungguh halaman mio Emily Kasijo kubi batonya itu